हम विनल प्रकाश है, गॉल्टन तामुआ में रहता है और सबको रेडियो फीजी 2 सुने, सबको लाइक करे। रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन। Nisambulu binaka. Sai kwengo na bagalele kanino ande tukutu kwena mbongi ndindai. Wakandita kindo na nasi ambaki ruo sanga buluka lima ni sa tobi kwa na matengo na COVID-19 ena nonda banua. Tukuna ne bubuki ne buni bola tunde ena ministry ni mbula buni wai James Fong ni tobi nasi na matengo ena ngauna benga rabiti ko kina berato na vana leuni banua e tobi rato tiko na matengo e viti gosei katini kandu ni leuni banua e tobi kwa na matengo ena ngauna tiko kina baka tiki e kuria ni risa baka tobuli telenga na nasi na buni wai keir na lewe ni nonda mate iwalu era benga rabitigo na banua ni quarantine ke na isolation center e na ngaunungo. Sakati na ministry ni buli ki buana ililu ni kor ni buli e ratu kandabule school Arvind Prasad mesoli endo na nona itukutuku e na ribote e sambuta bata ni songo ni ngoni buli e RKS membalata na tikinongo. Wandi tekni tukutuku ongo e na tambani ni bola tukutuku na FBC News may buana minister ni tambani ni buli Rosie Akbar ni oti na nona zingoma e na mataga ni kuwa na ibola ni bakarete ki kunru may ni songo ni ngoni buli. Kau Akbar ni satiko endo ni laulawa karato sa angarabatigo na bebangangai kena kena ndikebi na beitukutuku e koto na ribote e na kena sanga imewali na lenga ungo. Wakandita na minister ni na sanga ni bawelewele taki na bekaya tiko kana reida mena laureinga na ndina ni tukutuku. Ie na ngaunungo sa songo tiko RKS mendua na mahawa. Wasabako kawa na bunilawa aya Said Kayum kibuana ililu ni songo baka politiki na National Federation Party Professor Biman Prasad e nabugo ni nona tukuna ibungo na ka membaliti kwea. Atukuno Professor Prasad ni alaki okatu kina sotal ni songo o Sayed Kayum nimbera ni lewena na Fiji First. Ia tukuno Sayed Kayum ni sanga ni yanga na bimba kaongo pangambimbi ni nantonu mebe talo no tegitale sona iulu tangambimbi e na nonda banua e na ngaunungo. Kinangito, e na rin sarwa bimbi na matambos ni Fiji National Rugby League na kinakakuha ni Torriba kina itobo ko kaweso e na ngauna e bagayadorikina na sota ni rugby soumi e na nonda banua. Ngoe salamurito nga na kinayado na be taratara e na ngauna e rausota kina na Makwe Bulldogs kina mbureni tu Cowboys e na buguni sota ni Eastern Zone Vodafone Cup e na moni madawa. Karoka kina ni bagalis lesi ningito na leo ni timi ke ira nandoni butabulidi ni timi e nama ki menerongo dina kisiongo e na singa ni mataka. Maida bekir na bagaleleka ni noande tukutuku na kena ikuri e rano na sema stiseni na Radio Fiji 1 kinabula FM ni bagadengu vinaka. Na vengo meria maramani waya manatu sawa au tikitukunde nandi ya ndo marataka na baronga na Radio Fiji 1. Radio Fiji 1 nandomo iviti.